N'ibyishimo bidasanzwe byasaze abaturage batuye mu mudugudu witwa Kipupu wo muri Mwenga nyuma yuko umutwe wa M23 wigaruriye umudugudu witwa Kipupu wo muri Mwenga. Ni mu gihe kandi ibirwano ikomeje guca ibintu muri Warikare, agace kitwa Kabamba ndetse n'agace kitwa Mihanda, ibice biri hafi y'umuhanda Route Nationale 5 mu byerekezo bigana hafi y'umuhanda RP 1350 werekeza ahitwa muri teritwari ya Masisi. Nshuti bavandimwe rero ibi M23 iri kubikora nyuma yuko n'ubundi nyakubahwa Perezida Evariste Ndayishimiye uyoboye igihugu cy'u Burundi, umugabo ufite imyaka 57 wavutse mu mwaka w'1968, ndetse kandi na nyakubahwa Perezida Paul Kagame ufite imyaka 68 wavutse mu mwaka w'1957, n'umugabo witwa nyakubahwa Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo ufite imyaka 62 wavutse mu mwaka w'1963, bose bakomeje kwitana mwana hano ba mwana ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ni mu gihe kandi uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye we ndetse n'uwitwa Perezida Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo bo bari kuvuga yuko bagomba gukomatanyiriza hamwe bagashakisha uburyo ki igihugu cy'u Rwanda bagishyira mu mwijima, ngo kuko igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo ibihe kirimo bitoroshye byo kuba kiri gupfusha abaturage benshi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo biri kugirwamo uruhare n'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda. Ni mu gihe kandi igihugu cy'u Rwanda cyo ntako kitagira kugira ngo gihakane ibi bintu cyangwa se ibi birego gitangwamo n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ibindi bihugu bitandukanye byo ku isi, birimo ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi nk'Ububiligi, ndetse kandi n'ibindi bihugu bitandukanye birimo n'igihugu cy'Ubufaransa. Aka kanya Leta z'Ubumwe za Amerika bakaba bamajije kubyinjiramo, ariko ntabwo nshaka ko twibanda kuri nyakubahwa Perezida Evariste Ndayishimiye wavutse mu mwaka w'1968 akaba afite imyaka 57, cyangwa ngo twibande kuri nyakubahwa Perezida Paul Kagame ufite imyaka 68 wavutse mu mwaka w'1957. Oya, ntabwo nshaka ko twibanda cyane kuri nyakubahwa Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo wavutse mu mwaka w'1963 ufite imyaka 62. Ndagira ngo twibande ku mirongo y'imbere ku rugamba, aho ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane, ndetse kandi aho ibintu bikomeje kugenda bihindura isura. Umutwe wa M23 cyangwa se Alliance Fleuve Congo bamaze kwinjira mu mudugudu witwa Kipupu. Aka kanya turi kuvugana ni nyuma y'imirwano ikomeye cyane yaze gusakiranya uruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse kandi n'uruhande rw'umutwe wa M23 ni muri Mwenga. Ni nyuma yuko kandi umutwe wa M23 ukomeje kugenda usatira imisozi myinshi itandukanye y'ahantu muri Mwenga, nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho bivuga yuko ibice byinshi birimo za Kagogo, imisozi irimo mu birembo bya Mwenga, M23 ikomeje kugenda ihasatira. Nshuti bavandimwe rero bisa naho byongeye guhindura isura, ibice byose byo muri Sud Kivu abaturage bo abenshi bararirimba ndetse kandi barabyina intsinzi yuko MRDP twirwaneho ndetse na M23 bigaruriye ibice byinshi bitandukanye. Ariko nanone ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC no ku ruhande rwa guverinoma y'igihugu cy'u Burundi bo barakubita agatoki ku kandi bari komanga mu gahanga bavuga yuko umutwe wa M23 uri kwigarurira ibice byinshi bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyepfo no muri Kivu y'Amajyaruguru, ngariko bigizwemo uruhare rukomeye cyane ngo na leta igihugu cy'u Rwanda, nk'uko ibi bihugu igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bo bakomeje kugenda babitangaza. Amakuru aturuka ku ruhande rwanjye nka Karimba Aimable aravuga ko abarwanyi batwirwaneho bafatanyije na AFC M23 kuri uno munsi binjiye muri Kipupu, umujyi munini w'umurenge wa Itombwe muri groupement yahitwa Bashimundije ya mbere mu misozi ya Mwenga muri Kivu y'Amajyepfo. Kandi ngo nta mirwano ikaze yagize haba, ukurikije buryo ki imirwano yabaye hari hafi neza no mu birembo bya Mwenga cyangwa se ahitwa za Kagogo. Biravuga yuko abasirikare b'Abarundi ndetse kandi n'abasirikare ba FARDC mu buryo budasanzwe bongeye kwikura muri ibi bice, nk'uko bikuye muri Uvira, muri iriya misozi ya za Kawezi ndetse na za Kavimvira. Ariko bikavuga yuko iyi misozi ya za Kipupu yari irimo abasirikare b'Abarundi benshi cyane. Ibi kandi ngo abasirikare b'Abarundi bo bakabikora nyuma yuko ngo
ubu abasirikare ba FARDC bamwe na bamwe bari kubatererana ku mirongo y'imbere ku rugamba, abasirikare b'Abarundi bagahitamo guhunga urugamba cyangwa se bagahitamo kuva mu bice umutwe wa 23 uri kwerekezamo. Ariko benshi muri twebwe turi kwibaza bati rero ibi bintu birekeza hehe, cyangwa se umwanzuro w'ibi bintu uraza kuba uwuhe niba M23 cyangwa se MRTP twirwaneho ikomeje kwegera mu bice byinshi bitandukanye, hanyuma uruhande rw'abafatanyabikorwa babo bagakomeza guhunga ibice byinshi bitandukanye cyangwa se na FARDC ubwayo. Amakuru menshi yemeje ko hagaragaye imirongo y'inyeshyamba zinjira muri Kipupu zituruka ahitwa Imikenge. Kuri uno munsi igikorwa kandi cyo kwinjira muri uyu mudugudu kije nyuma yo kuhava kw'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse kandi n'abafatanyamikorwa babo birimo ingabo z'igihugu cy'u Burundi, ndetse nyuma y'iminsi mikeya zitaye umujyi wa Uvira wafashwe n'umutwe wa 23 nawo itarwanye. Amakuru kandi aturuka mu bitaro bikuru bya Itombwe agera kuri angeraho hano nka Karimba Aimable agira ati twatunguwe no kuza kw'izo nyeshyamba zitwaje intwaro zikomeye ahagana mu masaha y'isaa sita kandi Kipupu mu masaha y'isaa sita z'ijoro, kandi Kipupu twese twahungiye mu bihuru kuri uyu mudugudu nibo kuri ubu uyu mudugudu kandi ni nako umutwe wa 23 uri kuwugenzura. Bikanavuga ko kandi uretse uno mudugudu wa Kipupu M23 hari utundi duce twa hano muri Mwenga intare zasarambwe ngo ziri kwerekezamo. Amakuru aturuka muri ino misozi y'Imwenga biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko ibice byinshi bitandukanye byo muri Mwenga ngo M23 ahitwa za Ilangi ndetse kandi no mu misozi yegereza Kasika, Kigogo ndetse kandi no mu misozi yegereza Kabilomba, za Bugoyi, Tubimbi n'andi atandukanye, biravugwa yuko uno mutwe watangiye gushakisha buryo ki winjiramo mu buryo budasanzwe cyangwa budasubirwaho, nkuko amakuru ari guturuka ku mirongo y'imwe ku rugamba akomeje kugenda atugeraho uko umunsi ugenda uzahaza undi. Nshuti bavandimwe rero ibintu byongeye guhinduka ndetse kandi ibintu byongeye gukomera cyane. Nshuti bavandimwe muryango mugari ndagira ngo mbamenyeshe yuko intambara ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo isa nawe yongeye guhinduka, ariko nanone bikavuga yuko uruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse kandi n'uruhande rw'abafatanyabikorwa babo bitewe nuko bakomeje kurwarwa bikomeye ku mirongo y'imwe ku rugamba, bitewe nuko icyitwa wazarendo nyinshi cyane zikomeje gushinzwe gutanga amakuru ku mirongo y'imwe ku rugamba. Bikavuga yuko ariyo mpamvu uruhande rw'umutwe wa 23 ruri kwinjira mu bice byinshi bitandukanye, ndetse kandi bikanaba ari nayo mpamvu uruhande cyane cyane rw'igisirikare cy'u Burundi ruri guhunga ibice byinshi bitandukanye mu rwego kugira ngo uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi rudatakariza ubuzima ku mirongo y'imwe ku rugamba, nk'uko byabaye mu misozi itandukanye yari ya za Ruvunji ndetse kandi no mu misozi ya za Kamanyora no mu tundi duce uyu mutwe wigaruriye. Ni mu gihe kandi uretse muri no misozi y'Imwenga ahubwo biravugwa ndetse kandi biranemezwa yuko imisozi y'Iwarikare ahitwa za Kabamba hafi y'umuhanda Route Nationale 5 mu byerekezo bigana hafi y'ibyerekezo by'amahurizo y'imihanda iva za Warikare yerekeza za Masisi, bikavuga yuko ahitwa imihanda naho habereye urugamba rudasanzwe rwasakiranyije uruhande rw'umutwe w'intare zasaramwe ndetse kandi n'uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nshuti bavandimwe ibintu bisa naho byongeye guhinduka ndetse kandi ibintu bisa naho byongeye gukomera cyane intambara ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hagati y'icyama cy'intare zasaramwe ndetse kandi n'uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hakomeje kubaho gusakiranya ku rwego rudasanzwe. Ni mu gihe kandi uruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse kandi n'uruhande rw'abafatanyabikorwa babo bavuga yuko ngo ku rugamba impamvu bari gutsindwa cyane ngo nuko hagati mu gisirikare cya FARDC harimo n'ubugambanyi bukomeye cyane. Ibi ndanabivuga nyuma yuko uwitwa Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo we atangarije icyitwa urubyiruko yuko ngo akimara gufata ubutegetsi ngo yasanze mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo ingabo ziyoboye igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo kuva yafata ubutegetsi guhera ngo mu mwaka wa 2019 ngo yasanze ingabo z'igihugu cy'u Rwanda ngo zisa nkaho arizo ziyoboye igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku ruhande rw'igisirikare, akavuga yuko ngari nayo mpamvu ngo intsinzwe ikomeye igisirikare cya FARDC
gikomeje kugira ku rugamba gikomeje kugenda iba, kandi akaba ari nayo mpamvu gakomeje gushyira mu majwi uruhande rw'igihugu cy'u Rwanda yuko rusapotinga bya hafi uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23, kandi akanavuga yuko ngo kandi ubugambanyi akaba ari nayo mpamvu ngo bukomeje kugenda bugaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ariko benshi bakibaza bati se Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo niba koko akimara kugera ku butegetsi guhera mu mwaka wa 2019 yaramaze kumenya ko mu gisirikare cya FARDC hari hayobowemo ingabo z'igihugu cy'u Rwanda zo ziyoboye igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo bafatanyije n'abasirikare ba Repubulika Demokarasi ya Kongo. We niki yakoze kugira ngo arebe yuko iki kibazo yagikemura cyangwa se arebe buryo ki akora impinduka hagati mu gisirikare cya FARDC mu buryo bumwe cyangwa se ubundi? Ariko bikavuga yuko ngo uyu mugabo we atangaza yuko ntacyo atakoze kugira ngo akore impinduka, ngo ariko ngo benshi cyane bakorera mu kwaha ngo ku buyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda cyangwa ku ruhande rw'amwe mu basirikare b'igihugu cy'u Rwanda ngo bakomeje kugenda bamukoma mu nkokora. Akavuga yuko ngo yagahawe nibuza indi myaka igera kuri 40 ayoboye igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ngo ibibazo bigakemuka ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kandi uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye we wifatiye ubutegetsi guhera mu mwaka wa 2020 we akomeje kugenda agaragaza yuko we agomba gukora igishoboka cyose kugira ngo ngakure ahaga uwitwa inshuti ye magara Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, amubwira yuko ngo nubwo ibintu bikomeye cyane ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ngariko agomba gukomeza kumereza imisada ishoboka yose kugira ngo bakomeze guhangana n'icyama cy'intare zasarambwe nk'uko amakuru ari guturuka ku mirongo ku rugamba. Urugamba ubona yuko rwakomenetse kandi ubona yuko urugamba rwabaye icyitwa magasa ukukije buryo situation ihagaze, ibintu byongeye guhinduka ndetse kandi byongeye gukomera cyane. Reka mbifurize amano n'imigisha kandi mbifurize kumererwa neza nshuti bavandimwe muryango mugari, amakuru ya nyayo yizewe kandi yizewe neza kandi 100%. Umudugudu witwa Kipupu wo muri Mwenga wamaze gufatwa n'umutwe wa M23, imirwano ikomeye ahitwa za Kabamba na Mihanda hafi y'imihanda route nationale 5 mu mahurizo y'umuhanda RP 1650 ujya mu byerekezo bigana hariya za teritwari ya Masisi, cyane mu mahurizo y'imihanda ahuza Warikare na Sake. Imirwano yaciye ibintu hagati y'umutwe wa M23 ndetse kandi Wazalendo n'abasirikare ba FARDC batandukanye. Bivuga yuko iyi mirwano yo muri Warikare yanagagaremo icyitwa Ibu Special Force Anaconda n'aba Eagles b'uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.